twatangiranye urugo na Payani tutangira kubakana. Imana yabanye natwe kugeza uyu munsi wa none ishimwe. Twarubatse tumare kubaka turabyara umwana wa mbere nk'uko abandi bamubona kandi tudatinze, tumubyara neza nta n'ikibazo twagize. Umwana w'umuhungu Iyani mwamubonye aravuka. Amare kuvuka hashize iminsi nk'uko abandi babyeyi bose batekereza gukurikiza, turasama. Tumare gusama inda ya mbere igize amezi 3 ivamo. Hashiramo amezi 6 ndongera kandi ntwara indi nayo igere y'amezi ivamo. Dutwara indi ya gatatu hashira amezi 9 nayo ivamo. Muri urwo rugendo tutangira kubona ko ari ibintu bidasanzwe. Tutangira kuja turivuza mu bitaro bitandukanye, indwara irabura. Abaganga bakambwira ngo ndi muzima, nta kibazo mfite. Abantu amagambo aba menshi ngo mfite umura woroshe. Tukagenda ku bitaro bakambwira ngo mu bantu bafite umura ukomeye urimo. Akandi nanje nabyaye umwana wa mbere mbona ko ndi muzima nta kibazo mfite. Iyo nza kuba ngifite wenda ariko cyari kugaragarira ku nda ya mbere. Turatangiye turivuza pe uko twari dushoboye mu bushobozi bwacu. Ndashimira na Kirenga. Muri urwo rugendo nza nibuka ko igihe nasutse inda ya gatatu, Kirenga yaramperekeje ku bitaro. Kireye Imana iguhe umugisha. Nawe neza yawe ndayizirikana kandi ndi ku mutima. Birakomeza ntwara inda ya 4 nayo igera amezi 5 ivamo. Dutangira gusenga no kwivuza byose tubifatikanyije, ariko Imana ikavuga ngo tuzobyara. Imana ikatubwira ngo izaduha abana kandi benshi. Dukomeza muri urwo rugendo. Mu by'ukuri kubura abana ni ikintu gikomeye kandi kitoroshe. Twazaga twicara n'uwacu mu nzu, amagambo akabura, agahinda kakanyica. Inda zine nari maje kugeza zari inda nyinshi. Turasenga uko twari dushoboye. Abakozi b'Imana batandukanye baradusengera. Abanyamasengesho mwabanye nanje mwese, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Narababonye, nabonye ukuboko kwanyu mwakugaragaje mu kibazo canje. Imana ibagirire neza. Ndagenda ndongera kandi ndasama inda ya 5. Iyo yari nkuru, yari nk'amezi 6 hafi 7 nayo ivamo. Iwe yari umwana mukuru, naje naramubonye ari umwana w'umuhungu. Turasenga Imana, tubwira Imana ngo ibi bintu turabirambiwe. Dukeneye kubyara nk'abandi. By'ukuri umuntu yagize ikibazo amagambo azaba menshi. Bamwe bakavuga ibyo bakeneye, abandi bakagushiraho ikibazo udafite, ariko abari igihe cy'Imana kitaragera. Nibuka iyo nda ya 5 nasutse, ahantu twagiye gusengana mama hano Gidurayi. Umukozi w'Imana wari uvuye mu Rwanda witwa Nyiringangu aransengera arambwira ngo nta yindi ndizongera gusuka, kandi nubyara uzobyara neza. Kandi arambwira ngo Imana yamubwiye ngo abana bose inda zose zimaze kuvamo ngo n'abana b'abahungu. Arambwira ngo umwana uzokurikiza azaba ari umwana w'umukobwa. Mutima wanje urafata uraremeka. Ndongera kandi numva ngaruriwemo imbaraga mu buzima. Nazaga ngenda ariko nkumva hari ikintu mbuze. Ababyeyi bazaga babyarana mu ikanisa, bageze igihe cyo kubarikisha agahinda kakanyica.
sinazaga nkenera kumva umubyeyi ari gushima avuga ngo Imana ngo yabagiriye neza ngo ababyeyi bose bari batwite muri kanisa ngo barabyaye. Mu by'ukuri yavugaga iryo jambo natekerezaga wenda ko twari dutwitiye rimwe njyewe ntabyaye, nazaga naha ibiryo bikananira. Ariko ndashima Imana ya Isirayeli iza yumva amasengesho y'abera, yangiriye neza, Imana ishimwe. Kiri muri urwo rugenzi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize twaragiye tuja mu Rwanda n'umugabo, hari ubukwe twari tugiyemo dushike tuje Kabuga kwa Pasiteri Aloyizi, aransengera arambwira ngo Imana irambwiye ngo urahetse, arambwira ngo ikindi nk'iki uzoba ukikiye. Turagenda mu Bugande, twari dufite igiterane cya Beyanandutira, icyo giterane nicyo nagiriyemo mu Gishanda Sama. Ndashimira na Apostle Nteziryayo ntago ari hano, ariko nawe yabanye nanje, yaransengeye igihe cyose namuhamagaraga yaransengeraga, na Pasiteri Bizimana nawe ntaho hari, Imana ibahe umugisha aho bari. Narashitse hashize nk'ukwezi kumwe nibwo namenye ko nasamye, aho sasa niho havuye ishimwe twatekereje gushima. Indigera amezi 3 ndarwara mfatwa n'indwara ntigeze mbona abandi bantu bose barwara, nazaga ngira ibise nk'iby'umugore ugiye kubyara. Indi ifite amezi 3 igashaka nko kuvamo ariko bikanga, nkaribwa tukaja ku bitaro bakampa imiti igabanya uburibwe ntigire icyo ifasha, ndaribwa mwabantu mwe, ndaribwa cyane, umubiri wanje urababara cyane. Ababyeyi muri hano murabyumva, kugira ibise mutagiye kubyara kandi ndikiri ntoya izibabaza, iyo nda irambabaza. Nagize ibise kuva mu kwezi kwa gatatu ndi muri ubwo buzima, bakansengera tugasenga, iyo nararaga ndi muzima tago nirwaga ndi muzima. Abantu bose bazaga bangeraho ishavu rikabafata kubera uburibwe nabaga mfite. Ndaribwa nagezeho mva mu ikanisa, ndagenda mba uwo mu nzu kubera sinari uwo kuja mu bandi bantu. Indigera amezi 7 ngifite bwa buribwe, kubera uburibwe nari naragize bwinshi, nararemerewe, umura uraturika. Nja ku bitaro barambwira ngo ibwa buribwe nagize kwa gusukama nyine nabyeyi murabyumva, nazaga nsukuma nk'umuntu ugiye kubyara. Nicyo cyatumye mu rubasitinga barawusona, Imana ingirira neza irinda uwo mwana mu nda. Ngira icyo gipasu kugeza amezi 7 kugeza umunsi nabyaye, kandi mbyara neza. Inyuma gatoya indigera amezi 8, icyo gihe twari mu Rwanda, twagiye kwa Pasiteri Aloyizi, yaradusengeye, Imana iravuga ngo ugiye gusama, kandi nusama inda nigera amezi 8 uzogira ibibazo bikomeye, ariko hamwe no gusenga Imana izabigucishamo kandi tacu uzoba. Yandigera amezi 8 nkura n'ikibazo, ico muhaye mwumva bari gushima bakavuga ngo Pasiteri yageze igihe wararagenda nijoro. Hari ku mugoroba nari nabyutse ndi muzima nk'abandi, nta kibazo mfite. Ndabyuka nja ku musozi wa Gidurayi, ndagaruka ndi muzima, nsanga umugabo ari mu rugo n'abandi tubana ndi muzima, nta kibazo mfite. Ndaryama kubera ko nari naniwe nkuriwe, hari ku mugoroba nka 10 ndabyuka. Igihe maze kubyuka
hari nka saa moya turicaye mu nzu n'umugabo tuguma kuganira bisanzwe, nanjye sinamenye uko byagenze. naho hantu naherukiye ubwenge, nagiye kumva nanjye nagiye kwitera hejuru nasohotse, ibyo byose nta makuru nabwiwe, naje sinabimenye. hari saa moya z'ijoro nongeye kugarura ubwenge saa sita hafi saa saba z'ijoro. icyo gihe abantu bambonye nari nkuriwe narushe Imana irongera ingarurira ubuzima, ingarura mu bana. Imana ishimwe. iryo shimwe rirafatika muri njyewe. iryo shimwe nzandikiraho nkumva noho Imana ibyo mfite byose, kubera ko yakoze ibintu bikomeye. muri uyu mwanya hari Gentille, izina rye riba ritangiye kwibagirwa, ariko Imana yangiriye neza, ihabwa icubahiro. twarakomeje urwo rugenzi. muri uko kwezi kwa munani indigera amezi 9 nabwo nari muzima, nabwo nabyutse neza nta kibazo mfite. twari kumwe n'umukozi w'Imana yari yaje kudusura Byiringiro, yari ahari, yarabyiboneye n'amaso ye. basiga muri salo, numva narushe, ndababwira ati mureke, kubera ko icyo gipasu cyazaga kindemera simbashe kwicara umwanya. ndababwira ati mureke mbe ngiye kuryama ko ndumva ntamerewe neza. ndagenda, mari kugenda hari ku manywa, kwa kundi udutosi dutangiye kuntora, ndota nabi. nagiye kwitera hejuru, kugira umuntu azayitera hejuru, namasanga namemye ntari kuvuga. uwacu yaraje mu cyumba, aje kumbwira ngo mzuke nsezere Byiringiro, akankora akambwira ngo mzuke nsezere Byiringiro. akambwira ati simbaye mvuga, nkagira gutya, akambwira ati vuga, akambwira ngo sindi kuvuga. ako kanya amasinye y'ubumeme yamatangira. Byiringiro yaraje, ndabyuka ndihangana nja muri salo. Byiringiro akamvugisha, araruha akambwira ngo nimvuga arampa 10,000. Byiringiro aranyikinga, akaruha akambwira ngo Gentille vuga uje kubyara ndaguha 10,000. niba ariko agira ngo ni faranga nkene. naravuze none iryo tura rishitse. nuka Byiringiro nawe mbona arikanze, baransengera ariko tibyakunda muri uwo mwanya, bitwara nk'igihe ariko kitari kirekire. Imana ingirira neza. igihe Kofi aheruka hano, nicyo gihe iryo joro mwiyinga nka none nyine igiterane cyarangiye, nicyo gihe navuze, hari nka saa sita z'ijoro. ndongera ndavuga, yeme kumema ufite umwana biragoye. nazaga nanirwa kuvuga, iyo nakaza akambwira ngo mami ongea, nananirwa kuvuga, umwana akamaturika akarira, yarira nanje nkarira, Isaka amayita hanze